Урош и Елена Вукадинович, ви благодарам. Спомнавме нешто за медицински третмани, се Евелија тоа го спомна, да почнеме веднаш со тоа или сакате нешто повеќе да ни кажете за вашето членство во Сдруженијето? Па, у суштини, прво да хвала вам на гостопримство и поздрав свим гледалцима и пратиоцима. U suštini Dijana je dosta stvari rekla pre nas o samom osnivanju udruženja, ona je bila ta osoba koja je jednostavno sve to pokrenula, čija je to bazično bila i ideja i sve. Mi smo tu ljudi koji je znamo iz posla prvenstveno, znači mi se nikad nismo pre toga nešto privatno družili pa da kažemo da je to neka prijateljska veza, nego jednostavno kolegijalnost, profesionalnost i deljenje nekih istih ideja. Jer mi smo ceo život ljubitelji pasa, ali smo imali totalno neke druge rase. Znači kao što su nemački ovčari, baseti i tako dalje. Mešanci. I ta, mislim, standardna priča, verovatno kao svih nas. Tako je, i onda igrom slučaja smo rešili da uzmemo pudlu jer smo puno putovali, pa nam je pudla bila najzgodnija za avion, za već 1000 tih. Ali i pre toga sam ja počela da šišam od roditelja pudlu. Jeste, ali ništa ono ozbiljnije. Onda smo u jednom momentu, znači kad smo uspavali naše prethodne pse, kad su uginuli, kad smo uzeli pudlu, onda je rešila baš ono ozbiljnije tome da se posveti i tako je to krenulo. Da, i to je interesantna priča kad si rekao da onaj sudija kad je procenio da ta pudla je dobra, to je što tako se priča... Tako je, nismo htjeli u uzgoj ni ništa, znači, nego je igrom slučaja su ljudi koji su šišali u tom momentu i videli našeg psa, oni su se bavili groomingom već u tom momentu, rekli su pa ovaj pas je ono dobar, možete na izložbe. I trebate da idete, pas je fantastičan, onda su nam sudije nahvalile psa i onda smo radili sve te genetske testove i sve i polako krenuli u to i da nam je neko rekao da će to ovako da bude. Ne bi verovali, da li kažem ono kao i sve u životu splet 100 okolnosti je doveo do toga da eto. Ali cijela ideja je bila i pre pudli i pre svega, ja sam želela da se bavim terapijom psima. Što vi oba dvoje ste defektolozi. Tako je, tamo smo se i upoznali na fakultetu. Tako. I s tim da sam ja kada sam završila fakultet probala kod nas, znači da to pokrenem, međutim od toga neko vrijeme još neće biti ništa, zato što kod nas zakon ne prepoznaje takve stvari. I ljudi prosto dok ne dobiju dete sa posebnim potrebama, dok se ne desi, dok ne budu u takvoj nekoj situaciji, ljudi ne znaju koliko pas može da pomogne. Ne razmišljaju. Jer ne razmišljaju o tome, što je potpuno i prirodno. Така. Предходната емисија што ја снимавме беше баш со педијатар, кој што објасни колку е важно да има правилно избран миленик ако во семејството има дете со посебни потреби. Tako je. Значи, од другата страна, нели, некој кој што не е во пет бизнисот, меѓутоа установил, видел колку е битно тоа. To je isto čovjek koji je u struci. Mislim, nije u struci sa psima, ali je sa druge strane u struci, čovjek je doktor, znači već ima onda kontakte. I generalno nismo mi izmislili ništa novo, samo što mi kao i u dosta stvari malo kasnimo za nekim drugim zemljama i to su neke stvari koje su nekim zemljama mislim, sprovode već desetinama godina. Iskreno, mi pošto nismo mogli kod nas da pokrenemo uzgoj, to jest obuku tih pasa za terapije, za baš razne vrste terapija, mi smo to uradili sa ljudima i asocijacijom iz Mađarske. Mi kad smo otišli prvi put tamo i kad smo vidjeli koliki je to kompleks, gde se to sve radi, mi smo ostali u šoku, mislim, to je stvarno građevina bolnice. Deo kliničkog centra. To je deo kliničkog centra, znači za ljude koji imaju svoj deo, gde mi ovako smo se parkirali i gledamo i vidimo ljude uvode pse, masovno. Prvo smo mislili da smo na pogrešno mesto. Da, mi smo došli, jer smo prvi put išli Google mape, to je ta adresa, mi stali parking, rekao Jelena, ovo nešto nije u redu, ovdje ulaze ljudi, bolnica. Mislim, šta je to kad oni imaju zaseban ulaz i tako dalje, posle su nam objasnili, mislim, to je stvarno jedan paralelan svet koji na veliku sreću, s jedne strane, veliki broj ljudi ni ne zna za to i hvala Bogu, jer nije ih muka naterala da moraju da znaju, a opet sa druge strane dobro je da se sazna, jer to je nešto stvarno što... Но тоа е реалноста, значи... To je realnost neki, tako je. Не проблем, состојба.
To je sustojno. Tako je, znači i to i jednostavno, ja verujem kad se svesti kod ljudi koji nemaju probleme i daj Bože da je njih 100%, kad oni shvate probleme drugih ljudi, mislim da ćemo kao zajednica svi lakše, lepše da funkcionišemo. Tako da, Empatija je jako bitna. Točno. I tu, jer i na prošli podcast kad smo pričali sa tim doktorom, mi smo pričali više oko retriever, više oko labrador i tako. I baš smo jučer pričali oko to, interesantno je da čujemo koja je razlika pasa pomagača i razlika terapeutskih pasa. Psi pomagači se obučavaju kako bi pomogli ljudima uglavnom koji su invalidi ili imaju neku drugu potrebu, to jest imaju neku telesnu invalidnost. Fizički hendikep. Znači, njima trebaju psi pomagači koji se obučavaju da im dodaju određene stvari, da zatvore vrata, ugasi svetlo i tako dalje. Jako je bitno da su i ti psi zdravi i da su, kako da kažem, smireni, jednostavno mentalno stabilni. Da. A kod terapeutskih pasa je takođe bitno da je pas zdrav, da bi bio dugovečan, da ne bi ljudi imali problema sa njim, takođe mentalna stabilnost, ali oni rade potpuno neke druge stvari. Oni se obučavaju za razne probleme kod, hajde da kažem, autizma, raznih vrsta autizama ima, znači da sada ne ulazim u to, to je prevelika tema. Zatim imamo Diabetic Alert Dog, znači mi imamo naše štenice, naše givačnice koja je počasni građanin Budimpešte zato što pomaže devojčici sa dijabetesom, alarmira je pre nego što padne u taj hipoglikemijski šok. I to u Evropskoj uniji mislim da je... To je u Mađarskoj. Da, ali je jedini... Prvi u Evropi pas sa tim, da. Takođe, znači imamo pse za napade panike, Aspergerov sindrom i tako dalje, znači stvarno su se pokazali kao fantastični članovi porodice. Kad smo pričali, vaš prethodni sagovornik je apsolutno u pravu, znači da ne shvate ljudi pogrešno. Određene rase, kao što su i labradori, i pudle, i još neki psi, svi su oni podobni za takvu vrstu. Ja ne mogu sada garantujem 100%, ali prilično sam siguran da svi oni mogu manje više da se obuče za sve te neke stvari. Sad, zašto se ljudi odlučuju za pudle, a zašto za labradore recimo ili nešto? Kod pasa pomagača je jako bitno da ti psi imaju određene gabarite. Zato što tipa slabovidi ljudi ne može ovako sitan pas od 3-4 kile da navodi tu osobu i znači gledaju se uvek te neke praktične stvari. Međutim, zadnjih 10 godina, možda i više, znači za terapeutske pse, znači ne za pomagače, nego za terapeutske pse se sve više koriste pudle, jer su ljudi koji rade obuke shvatili neke stvari o kojima se ranije nije razmišljalo. Naime, jako su praktičniji, da kažem, za sam život, zato što se možete sa njima svuda. Znači, za pse pomagače trebaju vam za neke ustanove, za neke hotele, za neke druge stvari posebne dozvole da bi im dozvolili da uđu. Pudla manje više može da uđe u bilo koji hotel zato što se ne linja, nema miris i tako dalje. Druga stvar, nivo inteligencije, ajde sada kažu da je pudla druga najpametnija rasa na svetu, neko se slaže, neko ne, ali u svakom slučaju jako brzo uči i nema problema. Znači, da se obuči sa te strane. Drugo, dugovečni su psi, što je jako bitno, jer svaka promena psa je stres za samog vlasnika, znači i to onda i treba, i to je proces za koji treba vreme da se taj pas obuči, to ne može za 2 nedelje ili, znači, potreban je proces. Tako da, to i jako bitna stvar, vrlo često i sve češće su deca i osobe alergične na dlaku. Alergične na sve i svašta. Na sve i na grinje i na ovamo, znači sve i svašta. Sad, da li mi kao populacija smo sve osjetljiviji ili šta je, ili je toga sve više, ne znam. Pogotovo deca s posebnim potrebama. Tako je, ne ulazim. U svakom slučaju, pudla je tu, ja mislim, najveću prednost ima u odnosu na pse koji se linjaju, jer šanse da budete alergični na pudlu u odnosu na sve druge pse je minimalna. Tako da, to su neke stvari koje su prepoznate i zašto je pudla počela sve više kao rasa da se stavlja
na mesto broj 1 za terapeutskog psa, znači ne za pomagača. To vam je. I proces isto interesantno kad su oni mali, kako se Tako odabere, je. kako se... Tako je. Nama treneri pošalju određene zadatke koje šteno u određenoj životnoj dobi mora da ispuni. Postoji više testova u različitoj životnoj dobi koji se rade. I ukoliko pas prođe te testove, oni kažu u redu, mi želimo tog psa za tu i tu porodicu, ali taj pas mora doći sa 8 nedelja, da krene obuka već, polako da ga uvode, da ga upoznaju sa porodicom, jer taj pas mora da bude u kontaktu sa svojim trenerom i sa porodicom istovremeno. I tek posle, na primjer, 2 meseca, ako se ne varam, je jedan proces trajao kada je pas prešao potpunu porodicu, išao sa devojčicom u školu, bukvalno je prati svuda. Znači uvek ima i trener i... Tako je, i trener i član porodice kome ide pas u stvari. A postoјат ли во Србија тренери кои што може да го изведат и тренинг? Ne, mislim ima ljudi koji rade razne vrste treninga i siguran sam da za pomagače da, za pomagače i to apsolutno, znači to je nešto što je već jako dugo, ali da mi znamo Klasična prava obuka kao što postoji u inostranstvu, kod nas ne postoji. Znači kod nas postoje psiholozi i psihoterapeuti koji kažu da rade terapiju psima tako što vi dođete na seansu, a oni imaju svog psa. Uglavnom to budu pudle upravo zbog tih problema sa alergijama, da ne bi imali dlaka i tako dalje. Ti ljudi rade terapiju psima, ali to nije klasična terapija o kojoj mi pričamo, gde se pas obučava da oseti hipoglikemiju pre nego što dete padne u šok ili čovek, znači gde oseti, ne znam, predepileptični napad i tako dalje i tako bliže. Tako da, te vrste terapije nema. Oni u suštini ti terapeuti imaju svoje pse koje vam daju i manje više... Evo kao mi sad što to je manje više psihoterapija čoveka. Psa mazimo i to je... U prisustvu psa, ali nije da je pas obučen i vlasništvo osobe koje treba terapija i koje je 24 sata tu. Mislim, imali smo... Životinje same po sebi su neverovatna bića. Juče smo, ja mislim, i pričali koliko se oni povežu sa ljudima i sve, i stvarno je ogromna razlika da li je to pas od tog terapeuta koji vama tu služi renta, pet na sat, dva dok mi se ispričamo, i kad je neko non stop sa vama. Posljednja stvar gde smo vidjeli tu povezanost je njen brat, znači... Ali pričamo o psu koji nije obučavan. Ne, znači, ovo je kućni ljubimac, gde su ljudi došli preko preporuke kod nas i rekli nama treba pas terapeutski, ali mi ne želimo da ga... Nama treba pas u terapeutske svrhe, ne želimo nikakve obuke, naša ćerka ima problem psihološki, depresija i težak oblik anoreksije. Dete je hospitalizovano od 7 dana, 5 dana, nekada i svih 7 u zavisnosti od njenog trenutnog stanja psihe, i žele da kupe kućnog ljubimca. I tada su došli kod nas kući da pogledaju, da izaberu, da bi ta devojčica sama izabrala svog kućnog ljubimca. I gospodin je otišao u porodicu. Posle nekog jako kratkog vremena se povezao sa devojčicom koja, pritom kažem vam, je hospitalizovana, ona čak nije non stop ni sa njim. I pas je u jednom momentu prestao da jede. Potpuno. Dete kad je čulo da pas ide na infuziju, dete fraz doživelo i hoće da insistira da dođu po nju roditelji, da ona bude sa njim kod veterinara i šta ja znam. Devojčica insistira da ostane kod kuće, neće da ide u bolnicu, hoće da ostane sa njim, da njemu bude bolje. Pas se podigao, devojčica počela da jede. Nikada više, evo, dete zdravo, pravo, hvala Bogu, a bivši sportista, znači dete koje se bavilo sportom, živelo neki potpuno drugi život. Došlo u pubertet i... Точно, тоа е многу честа ситуација. Кај нас баш и тоа дискутиравме. Се занемарува општо психичкото здравје на луѓето и на милениците и се занемарува поврзаноста меѓу тие две. Воопшто никој не избори за тоа, не работи. Исто така со еден питен професор снимавме емисија, зборувавме за бихевиоризам. Кај нас како гранка не постои. Во Србија знам дека малку полека се подига. Може би требало, сметате ли дека можат бихевиористите да почнат да работат со оваа проблематика? Ja mislim da, nažalost, to ne treba da se radi, za početak.
sada svako ima psa. Nisu svi ljudi za psa. Ne ume svako sa psom. Behaviorist, ne znam kako da ga kažem na makedonskom, je čovek koji se bavi ponašanjem psa. I on može da sredi psa kada je on sa psom, ali pas kada uzme vlasnik koji ne ume da se ponaša sa psom, dobija potpuno isto ponašanje koje imao i pre. Znači, taj behaviorist treba da se bavi čovekom, a ne psom. U suštini najbolje povezivanje psa i čoveka i ljudi koji dolaze da obuče psa i tako dalje. Kod nas u policiji, na primjer, još davno su radili obuke sa ljudima, ali ne tako što vama osoba dresira psa i obuči ga, ne, nego vi morate da budete prisutni i on faktički vas obučava kako da obučite svog psa. Pa ovo kod behaviorista baš je ono što se priča, znači nije onaj klasičan dresar kako smo mi razumeli, jer mi nemamo tu, tako ne možemo da znam, ali kaže nije klasičan dresar, nego bukvalno on postavlja tebi zadače, kako što ste vi rekli sa ove terapijske. Cezar Milan. Ne, on tebi daje zadače, ali on ne ni vidi psa. On priča samo s tobom i kaže posmatraj ono šta se dešava, pokušaj ovo, pokušaj ono. Ali on radi, ja tako sam razumio, da radi samo sa vlasnikom, a ne sa psom. To podržavamo. To je odličan koncept. Da, to apsolutno, ako je tako, to je odličan koncept. To je potpuno druga priča. Ja sam čula da postoje psiholozi za pse, pa sam onda ponešena tom pričom što mi je malo stvarno onako previše bilo. Pas piški kada se raduje vlasniku, oni ga vode kod psihologa. Kao behavioriste, mislim, tako da smo onda kontra razumeli, ali ova priča, ako je tačna da se radi sa vlasnikom, šta da radi sa psom, to je super, to je odlično. To je jedini ispravno. Така. Да. Елена, ти се бавиш со груминг покрај другото? Активно? Да, почела е као хоби, а сада моја породица и ја живиме од тога. Така, одлично. Како изгледа еден ден твој? Со што се среќаш? Ја живим дан мармота. Значи, не е сваки дан исти. Значи, будим се ујутру прилично рано ustajem. Oko pasa imam par obaveza. Zatim ide neko moje vreme za mene, trening, spremanje doručka, ručka za taj dan i tako dalje. Onda odlazimo u salon. Tamo smo do uveče. Jer je naš dan predug, mi imamo između 10 i 12 pasa svaki radni dan. Kada dođemo kući, ako nam ne treba nabavka pre toga koju se trudimo da radimo jednom nedeljno ili dva put možda, mi popadamo. Mi ne znamo gde se nalazimo. Na početku nedelje još to je okej, možemo posle toga da funkcionišemo, popijemo kafu sa nekim. Pri kraju nedelje. Ali ja sam juče video vaš Instagram i mislim da nema bolje. Nisam video nešto bolje. Da, mi smo zatvoreni za nove klijente. Ne primamo nove klijente već par godina. Desi se tu po koje štene, ali se desi i da cikl života, nažalost, naših kućnih ljubimaca nije tako dug. I ljudi izgube svog kućnog ljubimca, ali vrlo brzo nabave novog. Tako da, faktički, mi uvek sa istim ljudima imamo zatvoren krug klijenata. I s jedne strane sam jako srećna zbog toga, zato što vi uvek znate kakav pas vam dolazi. Svi psi kod nas moraju da dolaze redovno. Psi su uvek uredni, znači mogu da biraju vlasnici frizure kakve god žele, upravo iz tog razloga. Jedino što nije dobro u toj cijeloj priči, što smo mi zakazani od januara do kraja decembra cele godine. Nemamo ni jedan slobodan termin. Mi svoj godišnji odmor moramo da znamo prethodne godine u novembru. Moramo da odredimo dane kada idemo na odmor, kada u stvari nam treba odmor. I nemamo taj luksus da se razbolimo ko ljudi. Jer ako se razbolimo, mi moramo da otkažemo narednu nedelju, a te pse više nemamo gde da prebacimo. Значи, тоа е таа жртва што ја спомна и Дијана во вашата професија. To je jedna od. Jako puno odlazi zdravlje, leđa, znači ljudi trebaju da idu redovno kod fizioterapeuta na masaže. Ja sam preporođena od kada idem, sad nisam išla 2 meseca sigurno, znači znam šta me čeka, to su jezivi bolovi. Ali ruke, ramena, vrat, znači to su jako ugrožena mesta grumeri.
I Сепак е физичка работа тоа. Jako Jest. teško, I ovo što je Jelena spomenula oko luksuza, nedolaska na posao iz bilo kog razloga, mislim da je odlična stvar udruženje, koliko god ono na prvu vezano za taj problem, zato što imamo bazu podataka kolega i tako dalje i izlazimo jedni drugima u susret, znači to je ta neka povezanost, molim te, imam, otkazao sam. Da, zato kažem, znači to je baš onako dobra stvar da nam je ipak olakšala život u tom smeru, jer sad već znamo, imamo bazu podataka kolega i znam... Tako je, jer znate kako, mi smo i ranije znali za jako veliki broj salona. Ne znam kako druge kolege grumeri, ali Jelena ja smo malo tu specifični da se mi generalno ne družimo sa ljudima iz branše, što je jako retko, ali ne znam zbog čega, ne zato što nismo u dobrim odnosima, nego radimo po ceo dan, imamo neki svoj krug prijatelja koji nisu iz toga i onda i to malo vremena što imamo, družimo se sa njima. I onda nikad nismo imali baš neku preteranu sigurnost da pošaljemo kod nekog drugog, jer nismo znali te ljude lično. Znali smo nekoliko kolega, ali je problem što i tih nekoliko kolega ima sličan problem ko mi. Tako da i kad imaju dobru volju, ne mogu. Sad već kako se družimo, kako organizujemo te seminare, širimo krug, već smo dobili znači informacije ko to radi na fair i korektan način. Sad, da li će frizura biti bolja nego naša ili će biti nešto lošija nego kada mi uradimo, to je najmanje bitno i nama i vlasnicima pasa. Znači, najbitnije je da mi možemo sa sigurnošću da kažemo da će taj neko da se odnosi prema njihovom psu onako kako se mi odnosimo, da neće da ga bije, da neće da ga maltretira, da ne znam, da će da koristi pravu kozmetiku, da neće da... Pošto smo čuli, sad ne znam da li je to stvarno istina, ali verujem da jeste jer smo čuli sa više strana, da su čak neki saloni po Beogradu svojevremeno stavili računicu da mogu da kupaju ono tipa sa ferijem psa isto, ali da im ispadne jeftinije. Mislim, sad, da li je to stvarno istina ili nije, ne mogu da osuđujem jer ne znam, ali mislim, zamislite da mi pošaljemo nekog našeg prijatelja da mu neko okupa psa sa ferijem, mislim, to je ono... To je naš kiks. Kažu da dlaka sija najbolje sa ferijem. Možda i ljubimac počne da sija. Možda i ljubimac počne sija u mraku, ne znam. Tako da, eto, to nam je znači isto jedan od detalja što nam je olakšalo udruženje. Da, super. A grooming sudija, da li možete kažemo neku reč oko grooming sudija? Ja sam te neke stvari radila totalno neplanirano, stvarno iz ljubavi, počevši od takmičenja u groomingu, zatim neki seminari koji mene zaista zanimaju, kako to funkcioniše na tim takmičenjima, kako u stvari sudija to gleda, da bih ja znala kao takmičar sutra kako da šišam svog psa da bi eventualno napravila neki bolji rezultat. I stepenik po stepenik ja sam to radila iz nekih svojih potpuno nekih ličnih razloga. Na kraju se ispostavilo, Dijana iz udruženja mi je rekla kako meni, eto, dobila sam poziv od kolega kinologa da sudim specijalku pudli, da sudim grooming u revijalnom delu takmičenja, da budem grooming sudija i Dijana meni kaže, pa ti znaš da samo tebi to fali da bi ti bila, kaže, prvi kod nas sertifikovani sudija za grooming. Ja stvarno to nisam znala i tako sam ja sad 11. maja ove godine postala prvi sertifikovani sudija u Srbiji za grooming. Super, odlično. Со sreće. Hvala najljepše. Iako čujem da FCI sad će uskoro početi da se sudi na izložbama, klasičnim izložbama eksteriornim pasa, da će morati grupe u kojima se nalaze psi koji se sređuju salonima, da imaju i grooming sudiju, koji će moći da odobri i da kaže da li je pas sređen u standardu ili nije i da li uopšte može da ide da se takmiči ili ne može. Имаме ли изгледи за тоа да се случи кај нас? Не знам, јас сум ван сите кругови изложбени, така да стварно немам никакви информации, ни со кинолошки сојуз, ни ништо. Ме интересно би било се покрене иницијатива да се види докаде се они, дали работат воопшто на таа тематика, дали може да се случи вакво нешто. И некој од асоциацијата се насочи кон да, апсолутно, бидејќи после 3 години веќе станува, може некоја монотонија, желба за промена, желба за плюс, амбиции се јава, зашто луѓето добиваат некоја самодоверба, сосема доволна после третата година, за да почнат веќе
да сакаат повеќе или барем нешто поразлично. И обично тука стапуваат во како една од опциите секако изложба. Postoji dosta koraka koji moraju da se ispune da bi se postao grooming sudija. Znači, jedan od njih je da morate da imate položen ispit anatomije i fiziologije pasa. Ja sam sticajem okolnosti veterinarski tehničar i ja sam to učila u školi. Ali kod nas postoji to, kolega, kod nas postoji od relativno skoro kinološka akademija pri Kinološkom savezu, to jest nije pri Kinološkom savezu, nego pri Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je napravljena ta Kinološka akademija upravo sa takvim ispitima koji mogu da zatrebaju vezano isključivo za pse. I onda ljudi mogu da odu tamo, upišu kurs, polože to, zatim moraju da učestvuju na takmičenjima u groomingu, moraju da imaju salon i rade minimum 5 godina. I rade 10 godina, pardon, evo. I moraju da imaju teorijski i praktični deo iz same tog ocenjivanja. Znači imate već sudije koje su međunarodno priznate grooming sudije i oni drže seminare baš o grooming judgingu. Znači ne ono grooming seminar otprilike ovo mi je pudla i sve, nego to su seminari gde vama sudije za grooming objašnjavaju kako se ocenjuje koja rasa, dalje trimovanje, dalje sad koga šta već zanima. Šta je sve bitno, šta se gleda, jer generalno ocenjivanje groominga i kinološko ocenjivanje su dve različite stvari i to je onda vrlo često ljudi koji izlažu svoje pse po FCI izložbama i onda dođu na grooming takmičenje i onda budu nezadovoljni ocenom. Razumem ih zato što oni uopšte nisu imali uvid u to šta se ocenjuje. On kaže, moj pas je 6 puta bolji i gledaj ova, kažem, da, ali mi ne ocenjujemo psa, nego ocenjujemo samo tu frizuru i... Jako je bitna simetrija. Znači, meri se da li je pas pravilno i simetrično ošišan. Na izložbama pasa, gde se eksterijer ocenjuje, je potpuno nebitno. Leva strana ide ka sudiji, leva strana mora da bude sređena i, kako mi to kažemo, žargonski upeglana do nenormalnosti. Mora da bude pliš živi. Znači, kada se kreće da vi ne verujete da je živ pas. Tako treba za izložbu pasa da izgleda, ali za grooming takmičenje obe strane moraju da izgledaju isto. Znači, ne mogu da rade samo jednu stranu pa da ne bude to simetrično, da ne bude kako treba, mora da bude baš u balansu i noga i da bude vrlo uredno i sređeno, što na izložbama pasa nije slučaj. Znači, ovde je to jako bitno. I ne ocenjuje se toliko koliko sam shvatio, Jelena sudija, ja nisam, ali sam učestvovao u celom procesu. Vama za običnu izložbu kad pas ima neku fizičku manu ili nešto, to je minus, a na grooming takmičenju ako pas ima manu, a vi to sakrijete frizurom, to je plus, zato što vi ste toliko umešni da ste vi uspeli to što pas ima manu čak i da sakrije. Tako da ima razlika, ali dobro, interesantno je, neko novo poglavlje i super je ono, zašto da ne? Tek smo počeli, tako da još bitno ste je to sveže. To je mnogo važno. A do malo pre, koliko sam shvatio, ste pitali da li će to doći kod nas, doći će sigurno, doći će 100%, samo to je dugačak proces. Znači, da to dođe i u Srbiji još uvek nije to zvanično i sve, ali kinologija ima mnogo svojih nekih stepenika koja mora da prođe i tek kad se sve te druge stvari stave skroz na mesto, onda možete te finese a to će u suštini FCI kao krovna organizacija u jednom momentu da pošalje svima kao obavezu, jer to nije odluka nekog nacionalnog udruženja, nego krovnog udruženja koji će to pitanje samo momenta, ali će da to pošalje. I zato mi je jako drago da ste vi pokrenuli svoje udruženje ovde, kako bi... Da se spremite na vreme. Tako. Da li работите со мачки? Da, i ne. Radila sam preko 10 godina mačke i dalje imamo 2 mačke koje sređujemo redovno, koji neće da pređu kod kolega groomera, iako sam ja sve mace prebacila kolegama koji uživaju u tome što rade, ja definitivno se bolje snalazim sa psima. I prosto to nisam ja. I mislim da to životinja oseti i da bi sve bilo kako treba i imali neki zen u salonu,
trudim se da mace prebacimo kolegama, to jest koleginici Dijani uglavnom, pošto ona uživa sa mačkama i voljela bi samo to da radi čak jednog dana i to sam čula, da ima salon isključivo da bude specijalizovan za mace. Ali radili smo svašta, mislim, radili smo i zečeve i ptice i svašta nešto. Šišala sam i zeče. One, ladni glave, pticama sečemo nokte redovno. Dovodili su nam i kornjače, kljunove ne, mislim da to moraju veterinari, nije to za nas. Ali dok sam imala svog papagaja, znači i sve, išla sam redovno da pogledaju da mu se ne zatvori kljun, jer oni od toga mogu da uginu, mislim, to je baš nezgodno. Kao što je Dijana pričala u prethodnom podcastu, stvarno smatramo da svako treba da radi svoj deo posla i samo tako će to da bude kako treba. Ne znam kako ovdje i da li ovdje cedite žlezde psima. Mnogo salona rade još to, a mi insistiramo da se to ne radi u salonu. To treba zabraniti kao udruženje, ako možete uopšte da utičete za sada, pošto i vi ste na početku kao i mi. To su stvari koje treba ostaviti licima koji su završavali zaista visoke škole za to i to nije šala, to je ozbiljan zdravstveni problem. I ima poseben protokol, znači kako se pravi to. A to čak i pojedini veterinari ne ispoštuju kako treba. Точно, значи се уште го има тоа, нели, значи одредени колеги ветеринари работат како што треба и тоа посебно, значи со дренирање на жлездите правилно, со правилна обработка, испирање, третман пред, после тоа, значи не само да се мануелно да се и заврши. И онда кажу доđi опет за 2 недели или за месец дана. Туга една. Јас не знаев дека грумирите го прават тоа изгледа. За жал некој не у асоциацијата, исто така ќе го напишеме тоа црно на бело, зашто стварно никој не го прави кај нас, само од асоциацијата. Меѓутоа за жал во некој салон се практикува, дури се препорачува и некои клиенти кои доаѓаат го бараат тоа. И као не го нудите така услуга, као се. Чим се снабдуваат со седативи, мислам, да, многу помалку. Ова е ништо, да. Да, добро. Фала опет на гостување. Фала ви многу. Многу. Хвала вама, Дило. Хвала вама, се у децембру било нам е супер, прелице. тако е, било нам е супер, нека вам е со среќом, значи помоќ ćete да имате с наше стране, тоа е сигурно. И видимо се у децембру, а дај Боже и ранije, било, затоа што е лепо проведено време кога смо заедно. Супер. Фала. И немојте да цедите жлезди.